okutongoza okukorirwa hambuga nkuru za district kandi ebintu bishajikwa University ya Makerere, University ya Ban hamwe na University ya Zurich. Ensi yona neferwa abantu barikurenga 58 buri mwaka ahabwa iraro ry'embwa erikumanywa nka rabies, kandi district ya Chegegwa ekaferwa abantu barikuhika 12 omwaka gw'ebyesente oguhwire. Uturaba tukimanyira ngo nyuma haho mu Chaka North tukazikaho umwana kandi nyuma ho tukazikaho umwana wandi kubangani abo bana babiri Chaka tutu akazika abana bakikanga babiri side za Kishagazi tukazikayo umwana myaka itakimbira myaka 3 abo bana batanu kandi abantu bakuriwemba nabo hakire mu mwezi gumu obakureportinga of course abagenda batariportingire nosanga bafite cases kuhingura 10 abantu bakuriwemba. So what is being done as a district? One health team was formed, and its meetings are irregular. And currently now we are training VHTs, and have now prioritized the rabies to be a point of talking. We are training all the VHTs. By the end of next week, we shall have finished all the 1,457 VHT. Okurugirira habashaho omuntu yarumwembwa kirukandizwa mu irwaro na mnonge rya government ubucerkare natambirwa baitu oburwaire bwembwa tubakubere bita muntu nomo kakuba abantu bakubere bamanyire kakuba omuntu alirwemo katwara mu irwaro tera vaccine omuntu una chances so kira. Once a person has been bitten by a rabid dog and you take time to report and you develop clinical signs, it is a visa, a straightforward visa to death. Uganda egisira hansi yo n'omuhurru y'okurwanisira ry'embwa obutarenga mwaka gw'2030. Tusemerire kukimanyi twe nambere tuli ngwembwa ho nambere ragirora inenjoka kandi enjoka zayo niskwata n'abantu nobuka obukurwara orususu rwayo ngo murahura omugwenyo ngo murahura enkukuni ebyo bibuka byona n'obwero bw'orususu bukwata abantu. So okikana n'embwa zina shampoos runde sabuni ezitukozesa okurora twazogya kandi zina n'emibazi y'enjoka ezitugabira ebijuma kutugabira ebisoro byaitu ebindi. So okukoma twikana n'embwa zaitu mu maka tulengeho muno kuzikora obuyonjo rundi tweta hygiene. Embwa zine endwara ezindi zikuretwa oburofa kandi abantu bareberwe na za kapa hamwe n'embwa zabo bizire kuzigemesa basima government ahabwo kubajemera ahabwa busha kandi abebembezi bacireho ururegi zitaruma abantu kurana abantu basobora kuba kubyo bakora kuzitasa. And I hope if we continue all together putting efforts together, we shall fight rabies in our district. Sincerely, thank you so much, and continue rolling those other districts. Chegegwa neteberezwa kubera umwembwa zirikurenga 505 konke nyinja hariyezi nizitura zirikuzerera kandi ekirye kyakabe kahango. Amakuraga gashakwa Philip Marangira.